Nevo indi na mwandu ala alungaluma katisa tasua me usumbene wa ilewo. Masomo chuma kicha 16 cha mwaka wa mbe metuvundisya unene wati na umesyo wa Ngai. Ngai ndasembea kutuibithia mavityo maitu no tuwekea twikale nala alungalu nginya usililo wa muminokelio. Umesyo wa Ngai no tunengae mwanya wa kwilila twikalike unyamaoni wa tene na tene. Itina wa kuvaluka kwa Adamu na Hawa ndo ya mundu na Ngai ele agwa nthini wate na wendo wa Ngai. Isomo ni ambe kuma uwe wa Solomoni yeweta kana Ngai no tonya kuibithia nai na kutuba useo ni utwananga na uthuku witu indi uwe na tei wake itunenga mwanya wa kumbula. Nibo Solomoni ukwasya wenga iyo na kauwe na vinya mwingi muno usilela kwa uu na nutu sumbekea na umesyo mwingi. Mwekalo wa Ngai watumie mwandiki wa Sabule asya ati kwa Ngai ne wa utethyo wakwa mwea inewe musubi wakwa ame Ngai ngakumesya nthembo ya ngoo ya kwenda nga utungia muvea nondo we museo na kiti kisyo tuyina we mweai we museo no tuwekea mavityo maitu. Isomo ya keli Paulo no kwitikila kana ithitando tuyonzu ona mboya ni situ inde nondo wa beba Ngai ulawe nthini waitu mboya situ ni syailagwa na kwithukiwa ni Ngai asya beba no tutethea asya wanzu ne witu ithietu yesi kuvoya indi beba mwene no tuvoya kula kwi Ngai na kuluma kutaweteka na Ngai ula wona kila kingo ni ya mundu ni wesi kila beba usuo kwenda nondu avoya atheu kwianana na kwenda kwa Ngai. Kwanzia ya beba mutheu nitwongelela wa kwa useo wathimo wa mumo wa Ngai. Usuni we vinya wa kukwata mia ya Ngai twina ngoo ya wikwatyo moikio na wendo. Isomoni ya uvo museo Yesu atumia ngelekanio itatu nganu na ithaa mbeke ya kalatali na mbota ya mundu muka. Ngelekanio ithi siolota kwiana na kuthantha kwa usumbe wa Ngai ngoni ya kila mundu na yulu wa nthi yonthe. Ngelekanio ya mbeu ya kalatali na mbota mutune yithingilila muno mavinda na mawithiuluko me kivathukanio ala kanisa yesilite ikinzila usumbe wa tei wa Ngai va yulu wa nthi. Ona kau mwambililyo ayo ni munini na andu isikie muno na uendanasya na mathina muthia ikaneneva kutamba na kumanyika. Ngelekanio ya nganu na ithaa yelesya ati wa Ngai kwita andu onzu na ene thavu tei wa Ngai uvithitwe umeisyoni wake na muikio wake kana mundu no tonya kualiuka na kumusyokea aitumia walanio wa iekeisiane vamwe nginya ivinda ya ngetha. Tuoyane samboya ya muikio kana Ngai ndakengeka kana kukengana otondu kanisa ituvundiasya Ngai ni wesi kila kindu ona mesilia maitu. Mwiki wa nai ndathaia ni kwithiwa Ngai ndene uthuku wake tei na umesyo wa Ngai nisyo inengae muthuku mwanya wa kwilila na kualiuka. Tutumie tei na umesyo unesa tuiketele muthenya wa usililo muthenya wa muminokelio. Tuikekenge ni kuona tuendee nesa o tuyika thavu kana Ngai ndene na ndatusilila. Ngai no wisi na atunengete mwanya tualiuke. Tuthi chumbuliloni tukonane na tei wa Ngai twisuvianie na avandi maiya monda ni ta thayu wa mundu. Kila mundu ombitwe na kituje cha Ngai na sisya kila Ngai wombie ni kiseovyo.
Ngai ni wekiie kila kiseo vyo nthini waitu aitu. Twianite niguo tuvinduka na kwivundisya mikalo yikivathukanio kuma kwa andu angi, kuma kwa aseo twimanyisya imanyio nzeo, kuma kwa athuku twimanyisya imanyio nthuku. Kitindo kithuku nikithukasya ona museo. Satani niwe muvandi wa iia aitumia anyanya athuku. Twisuvie na asya imaisuvia syana ikavandwe iia ya kithayuni. Twikasilile mundu ona umwe nondu twionzu. Kwa kusisya ndumanya na kwikia alama ula museo kana muthuku. Ni usisya mundu ukona e mwanake na e wasya mololo ukona ta museo kai ni mwathe muno nthini wa ngoo yake. Ungi ni kwoneka ta muthuku kai e ngoo nzeo. Aingi ni maneneewe nai na kuthinua nundu wa kiweu. Tweke Ngai usililo niwe wisi ngoo sya andu nesa. Mutheu Paulo atukanasya wou muikasilile mundu ona wiva ivinda yiti iviku eteela nginya mwiai yoke akaumilia chenine maundu yu ala onthe mavithe kivinduni na akaumbwania mosoanio ma andu. Kulunga mavitio ti kusilila indi ni kutetheesya mundu aaliuke vyu. Athukumi mendaa ukua ithaa na amakania. Kithio cha kikuo chambia na kuvatha andu kwa kumathinia, kumatenga, kumavindithya, kumekalila na kumatulia ngoo ala matetonya ta wau, atongoewa, akuu, ala mena mamutha monzu ni kana ala ima mekale nesa. Ieke isiane vamwe nginya ivinda ya ngetha. Nivo indi mwithi wa mutonya kuvathukania ala alungalu na ala athuku. Mundu ula uthukumaa Ngai na ula utamuthukuma. Twaema kueka imanyio nthuku kwa kwenda tukaekethua kwa lasima ni kikuo. Kikuo chatuvikia tukaeka kila kindu. Tuvoye Ngai kwisila kwa veva mutheu atunenge kuumisya ala athuku na kumonia ngelekanio nzeo maaliuke. Otau Ngai atunenge ngoo ya melilo na kualiuka. Usililo wa muthiao twithie twi nganu nzeo na tukiumbanua na kwikiwa ikumbini ya usumbe wa itune kwa sitwa ya Asa na ya Mwana na ya veva mutheu.